Hello guys, hari ini ikut kita home property pergi tengok bungalow dekat Ampang Utama. The first thing first, outside ada car pos yang besar. Kawan datang boleh parking. Sini car pos dalam rumah pun besar, 6 kereta boleh muat. Sini ada tempat storage. Sini ada garden yang flat. Oh, so nice. Ini tempat you lepak dengan you punya cucu, you punya ayah, ibu semua duduk sini. Banyak selesa. Lagi kita pergi tengok belakang rumah, okey? Ini swimming pool, banyak sunyi, tak ada bising. Privacy. Belakang ada garden lagi. Ini rumah dia dua tingkat bungalow. Dia land size about 9,000, build out about 6,500. So dia dua tingkat saja, tapi bilik sudah ada 6-7 bilik dah. So let's see the house inside, guys. Sekejap saya buka pintu dulu. So guys, masa masuk rumah, sini tempat living dia. Sangat selesa. Sini ada bilik dekat ground floor, attached dengan bathroom. So kalau kita beli rumah ini nak duduk dengan ibu bapa, dia tak payah pakai tangga lah. Dia boleh duduk dekat ground floor je. Sini tempat kitchen. Owner sudah elok siap semua. Kitchen cabinet, island semua sudah siap. Lagi satu bilik dekat sini. And suite juga. Dia memang owner dia buat renovation, tastefully design lah. So we go see the backyard. So guys, have a look dekat belakang rumah ini. There's a room attached with the bathroom. Banyak cantik sini. Nampak swimming pool, ada pintu boleh keluar dah. Tempat laundry. Sini bilik maid lah, ada bathroom juga. So guys, let's see the upstairs. Guys, the best thing for Ampang Utama adalah dia punya location. Kita ini taman kan, gather and guarded. Lepas tu dia ada banyak embassy dekat taman ini. So memang security-nya banyak mantap punya. So let's go see the second floor. Ini rumah dia banyak itu home feeling. You tengok dia punya family home. Owner sudah buat satu playroom, ada snooker dekat sini. Lepas tu sini master room. Besar, cantik, well decoration. Ini tingkat nampak sangat cantik. Rumah telang, cantik. Walk-in wardrobe for the master room. There's a jacuzzi. See the next room.